Dah tegar pegah habar awak partai PR menjadah dominan di Aceh Kai pegah gagal Nova Iriansyah dalam masa gubernur. Awak PR pi putai yang nak gagal pukul mai. Asal kara pemilu jika kena pengen masyarakat dum. Asal kena nyan. Awak PR ronyo yang pengkhianat, awak PR ronyo yang poh bangsa Aceh dominan di Aceh. Kau pegah pukul ama ke sebab makin menjakir mana cik bui. Mandum bui apa carun bihinan di Aceh Timur bui tukang poh bangsa Aceh hinan. Awak PA ronyo ite yang poh bangsa Aceh. Pu pegah pukul ama ke tu menjakir mana tukang poh tukang jeb darah bangsa Aceh. Apa carun Tiroki nyam panai-panai bui dah ronyo naik ke bupati lam dan ke gubernur hinan di Aceh lampak ma ke sebab partai PA memang haram jadah. Awak lam duk lam partai PA memang haram jadah. Long tukang kun ronyo. Uko ma kata apa-apa.